Right, turinge ime ndilo litara mubango zeturukiro na romo kera nkazo cha mwana mutegero Meru TV ntere shonde ira uitete na mbere na gukenera mibango yetu urigo uri wadia kugishigo bunge county na Kinyaume county na nkuruki ndiguru yonde ya Kenya mbedronge kugwata gogeni ndene ya turinge ime tuthire tukithoja utongerie bo county utongerie bo gishigo bunge na Kinyaume utongerie bo county iyo ya kugu mutegeri wetu. Karibu sana. Oni bambetaga Dennis Mutuma Muthomi na ndiri na mugeni wetu ntukwe narua uria ni musiasa ni mbeu mbithi nethirito akithudana gutegera manto jegi utongeria na kinya nethirito are ndebene na kwithirwa are experience manto jegi kura na gatora kethira bado 2027 na kuigwa taka kethira bado are ndene ya ndebe oeze. Karibu sana mutegeri na nkethira wankegwata ugeni mugeni wetu antukwe narua. Faustin, karibu sana. Thank you sana. Good morning. Good morning tu sa. Wakariate? Oni mageri sana. Yes. No, okay, the Mumiru kidogo mwere marieto umete rotere ruiko account hizi. Bwaga Mutuma. Kiambere buruan ke die mutegerio Meru TV na Dairy FM na Mumiru wonde wale ali kwa ujumla. Mwere marieto mbetagwa Mwaki Faustin. Ompumete mwanga ndewan ndene Central Menti tugaita kwa Kaongo na demo siasa de political analyst na bando no tusu kuma siasa sia county na nyecha ndegoro atlanchi murungu atedia tukagro our political base perhaps inyetu ngoto amba kwithira tukenda ite bibi angavana mbuga 2030 tuka 2037 first things first nande atwali siasa mbuga ibwaga no tubokaribishwa kisho ije turingeme na tuchanganwe siasa kidogo twale mantu ja leadership utongeria twale mantu ja governance wathani na ingwetikia tukenda twena kagita yake kana mutegerio Meru TV bwaga. Alright, karibu sana Faustin. Na mutegeri wetu nkurikanie turi imwe kwa mwakire mitandao yetu yonde tonya Facebook ara Meru TV Kenya gatona 1-on-1 kana live thiro getuma comment kunka mikorokira like share page number 2 turi kinyaro tererwa radio yetu iriani Thiri 11.2 FM. Karibuni sana Facebook page nyayo turi ndene ugatona au live na nkuru kibaraba ende mutandao zo YouTube turi imwe kwa imwe ndene ya Meru TV digital kedro kiona kama bango jotu from top monka twithire tukirikia tukwanarwa muthia namba yetu SMS na WhatsApp no kumiona au rungurwa TV yaku ithiro kiara nedi natu rukiriro na Faustin kidogo mbere tuira tugitonya maturene atwambirie kidogo kuthoja utongire bobore county so far ekwithirita kuri na mantu kathomba tukuona micemanio ni gwikwa atongeri bakwariyo governor na kuga senator na kuga MP bakuga MCs so far where are we as Meru na rego tukinyeta kuringana ogoro na tukinyeta ari ko so far bora ikirike Mutuma onikuona nyalira ndale aja ya muthia ndwena cheupe ndamwirenda mwira aja Meru twitwanjiritie siasa 2027 nitemenya thana ni ugwitana au ye county ingi lakini aja we began 2027 politics early ago tai kiroko na kiditheka urutikia ni alignment ni atongeje bakugeria guchia line bakugeria kuibanga on how they will just be come 2027 so basically nesiro itenda on development tuli enda boto dogani development bwebo dogani na ndi kuibanga ne gochia line who will be where at what time no kuona alignment you atongere bageka misemani otuko bange bageka muthenya bange bageka ngana no kuona so basically inyathe itukwali mandu ja kuleta atongere bonde amona kuchwa peace na unity onike yakwa ndikona yuja ya main aim ne una ukethira ari aja na aja kagita kauga kinya so basically batu siasa ne 2027 na kiyo kali kaja Meru timisemani kubanga ola tugatereka kimaendeleo timisemani yo bakwe misemani ngwataniro na misemani no gwere nyala iba ku claim that imesemani kuleta peace na unity na ku bring leaders together kana tongere bonde beja mo lakini ogeyo tegera boya na leader ndene ona ne anto bakugeria guciara ini ola bakethera bakali nande
ni ura batumba gukama hapo openile bauga watu na ndio twitite musemano ya kuibangania ura tukathera tukali no ura tukuona no ura tukwenda 2027 ithire kali lakini kiu ikio kirio okay kimutegeri ki mwananchi ura kugeria kwa analyze manto bwegelewa so issue kuleta peace kuleta unity kuleta mbi eu tio main agenda ibainda so eu yangu ikirwo tuko cover up lakini hizi ni alignments tuiko thithwa cia gisiasa jola nto bagaibanga ura bakeja bakari no gachwa giki no gatechwa giki no gachwa kire kingi kiu basically kire aja miru na ndikyo kuona tuligo maendeleo lakini at the end of it toka tukoona reciprocation ya maendeleo jau inya after meetings hiyo. Alright. Yeah. Kidogo Bwana Faustin ogategera kiro tongire bo county kone bamwe ba MCAs ningo tike kinyo gwe karigite na karo ndebe no achoka giteke MC right? Kone na MCAs bare roterero wa governor kwa Mwangaza na kwe bangi bedrita bagishia badiria na roterero wawe. Bara bakwirikana ni wonka. Kuringana na gwo rothirito kithoja na gutegera siasa kwina uma that bara betera rutero wa governor kwina maendeleo bari najo more than bara batero wa governor maybe bakonenkerwa wa governor no gwike maendeleo na kwina something like that slightly kwina lakini toka kwina difference ile nene muno inya bara bagonga na bara batigwonka issue nero ni utongerie neri either no guonka kana tigwonka menyana ndi urogonko no umono uro tigwonko no no kuona lakini ndagwirenda ugatiri inyoke jago da ugo isaindie ngavana mama no guonka otike kile kibatera kuda kama nyate guonka igo kama no at least yo kama ugakundi nyaba ubangi no kuona lakini wewe gonka gwe atona ulanja yonke kimera yonka na ndei bakame no batake that chance bagamwa gukama na bae kama ibo kamera bangi ibo kamera nto bao nonto to we wonka gutebwa nonto ule onko kinyira gwenka ko it is the early time that babatere ko retaliate banjiri gukama nto abendelea gonka to kudira moja jo munene ambuge ibwaga nya mtu go take side nonto ukale go take side maisha ne jago te bwana nde inyabongwa if they chose to be on the other side ya mama well and good and then oba kuona me basic na bottom line ya manto jajo nde dra no gonka kana te gonka atone reciprocation again to kidide ka kiwandi yaku at the end of it at the end of the day ngwetikia mwananchi nyatenda kumenya no nkago tonka ugore MCA so ukama kiro kulingana kire kuoneka physically kire bakuona na ndo titobera ni antonka ikeno ntutike kuona kana ni andonkere muno ndonka ni ikeno ntutike bukuona na ndi ankuga either no guonka isasa nya no gwitikiro gwithe ogionka kana wile that other side iwe go take science lakini inyanga bana wangu na batere ko neutralize man to don't mudia ni ontuko ukafiba although toka nyangona ja ko fibe gwithe ero kibara bagonka nontu janange gweta sentiment wandi ure next ge onia kyao mbona MCA no le the first ever kwithira gionka no tonyete gekana ga mbere ga mama okay kiambingaroni lakini mwankana arua ngwetikia thina ire ci mwanga ndi no chuci quality kiago so at least nyoke ja gwithira ogwita gonka ukeya gwithira wina apa and kuma ki governor ko at least nyawadi yakwikethira nene kwa more prioritized than others lakini anyadri bagonka inkona thina ire ci those ones chaba bagonka no chuchina ange ko utoka kule mwanya jule ojo munene sana na mwonki no rote gonka right yeah. And then Bwana Faustin kidogo tutonyera nkigwa auga mantu ja wadi ekiago kwina wadi yaku niyo nandi oromi thojete ndenda wita kirato kia musiasa wa wandi ici wikire kirato kia analyst kana muthoji wa siasa oro thojete utongera ndene wadi ici so far kire mutongere uri kukagitana gaka pengine kwina witi na ambira bukuoneka because in that anto different kuma different word nimpenda kuigwa mtu wandi we uria akona gukinyeta so far pengine on your side maybe kwina steps ukona chikitio na mbere ndene wadi ici ibwaga nyiki uleke mutuma inkuge nyora wambole kionga comment about my word but thank you gombolia
na ntari ya ndarombaga kura. Yes, ndenda wari na nita muthuji uthuja utongeria. Ntikwenda buru kwa mbaya sti kwa nira ndarombere kura ndanga kana ciarega kungana ikeno ntunkugo. Lakini inyakira gyatuma gituletera musukumo nyajo chwo kura nenya no kwithira tui underdeveloped gutina development kuma devolution never iranjiria unimbuga nanka ukanethia gwe muthikiri uri Mwangandya thai na nakumenya Mwangandya is the only one aja Meru County itina 9 inch of a cabro paving ye market chondi irire ndene Mwangandya. Are you sure first? Kabisa uruga Mwangandya tugeta inch by inch utona cabros Mwangandya nanga gutalira market irire Mwangandya, right? Kwina Mojo market iri ndene Mwangandya the find, kwina Mutharene market, kwina Kahongo market, kwina Charia the main na ijayo center ya Mwangandya. Mwangandya ni the only one then Meru itina inya a inch e cabro paving ge market ucho ndenda gutalira narua turi iji actually the 12th year after devolution. Okay. No kuona actually nyatu gani almost to the 13th year after devolution you go take off na ndei ukeje kuira ward ingi ndene Meru chyo thingwiti ntu ngwiti kuri nengi no kulingana na my survey no lendi urugite Meru iji ntirona ward ingi ukukata across the whole ward ki market sire chyo ndechindene ward alafu ukeje kuira buru utika bro paving tira Kagoma market yale Kagoma ni if it's not the second, it's the third leading kule assess na revenue ndene Meru. Okay. Kagoma market. But Kagoma tina kabro paving. Iteri the whole market. So kia kula ko analyze na ndinte kwalija Murombi okura. Nkiara ye tuja analyst ngitega ira manto ngichunguna. But we to verify jamonga the one. To far na ingo itikia unda thuganite ya wa MCA now that got the chance na tuitwagire at listing no itwali na same thinking tuiromba kura no tunya wengo aromba ale mbere nyani ngo unda aromba ale mbere na itonete manto aja alemete atwendete ko bring that change unda expected once in get that chance no ga tuletera ga change ka utwendete no tutonete go karakagita matute gukona ki development wise lakini inombuge inyango gere gwiteka Mwangandya kidogo ito appreciate though kumenya the MCA very far away from that kanto slight galaga kuoneka Mwangandya perhaps to moito MP na cha county nte atu give credit to ya wode kwa barabara ira thithirwe ruwa muno kuma Kotolengo Mission Hospital. Kuita Charia market. Actually, barabara ewe linka Charia market na Kotolengo Mission Hospital onto that hospital is well used. Kindi kino promise ite ku stretch ka kuikira lami. Really Kotolengo kaniseni some years back, like 2 years back. Really minister. No promise ite kuikira njire u tamak ka stretch ka kuma Kotolengo market Mwanka Charia market non to that road was very filled. Lakini no bando tokere kiro tamak but kuingugira ite wiki county government at least yomba go upgrade ka barabara ka kombo tumero daji ni aje na wananchi baka wainda so however much but tutekinyete ala tulende kwenda gukinya ja Mwangandya atuku give to credit ke that litro kila tukuona lakini tukiuga bando kwe mambo jama inge muno watu tukwenda kudidiro na our leader na MCA wetu na distance re kabisa buru urumbuga na distance re kabisa buru na development ndene wandi nontu recently reya ngabana arari although toga nitemeta mwere development tu anondo issues mbasari seu so wewe wa atonekere Nagavana jauga Kagoma market nkamatite mbezi cha Mwangandya nkamatite intobya Mwangandya lakini gutena muthagani na ndeto koli atiri nyoke ja kuthia MCA ate athagana ri kiukombo guzuya ule kintobya Mwangandya na live atere ko gabire augire na kamatite intobya Mwangandya but gutena muthagani that is EMCA na to ko basically amanisha na ndego gutena mu MCA okuthagana intobya na ndeto koli atiri nyoke ja kuthona kamatite intobya Mwangandya na bitena muthagani
menya ti lazima ethire niwe physically ukubithagana nontuli na ndare kwa bithagana abigatura na kwa county Mwangandi bateo na interview yao nonto MCA na alegere kubithagana so tukera ngavana atiri if kwigintu ina kwege Mwangandi kwithire na ibikathagano kana bite kuthagano ugu tinenkanire ki mwana inchu na njire kwi wengo uri ndi kwende binenkanirwa nontu tutitumira kwaga muthagani ja excuse ya Mwangandi kwaga maendeleo no kuona mutuma so if interview Mwangandi biliona share Mwangandi leo ibatere equally ojore ingi kurekwa ithire na muthagani gete na muthagande na ije na means chawe che ura thagana anenkana iri into ke want so natumire aoni means akinyiria antu ba Mwangandi into biao akinyiria antu ba Mwangandi maendeleo jao ethira kwena muthagani kana gutina muthagani batu tukandita maini uro kathagana kuma 2027 ethira thaija tukomba kuthagana. Okay, thank you so much. Nonto kidogo wako thoja na gutaria mantu jegie Mwangandi rindi ko very unfair tutagera the word raumete wangu na kumithoja kinya kariba kuma na sentiment mono Mwangandi kidogo bokutha bakithikira na ntumaelezwa mutuma ndaike mwana ntu ompaganya kwamba gutegera gwakwa ale mpumite mbuge kirutererwa health nyakungo tu we have failed the county has failed Kotolengo iri Mwangandi Kotolengo iri Mwangandi but that's a private that's a private and a mission hospital okay na ndi tugejotegera gi facilities cha county health centers batu Mwangandi to very far tuna sibitali ita Kaongo Health Center. Kaongo Health Center ya kiria kero monka maternity wing kagita kan governor munya. Na arua maternity wing te operation after the rigale kiraitu na dere kuda iji. So they never picked from where munya left. At the dispensary itself. The operational? No operational but actually ni health center ni upgrade level from a dispensary to a health center but it in a standards ya health center no kuona actually it is supposed to be a level 3 ibatere kwede level ya mona Githongo hospital no kuona lakini na Kaongo health center isibitali yaki 1970s itubatere kwede da hii level wiri da hii level health center of which health center yetwa menya batere ko reciprocate kwa health center ke facilities tukona winge uchi akawacha maternity wing munya kagita ka uchikethira dai achire operation dai mwanga ka health center nere na ambulance it has been like 2 years inyeto ko ambulance to rio on the ambulance to ira weri garage ukona so na Kaongo health center kinkwenda utalidia kuna hospitali nyingi kuna dispensary nyingi cha rugulika gita ka ukamunya but nande kuna thina na kona national na health system ndene country ngwetikia kuna thina nyaja ndene county nontu ukeya kwitha gwi hospitali imwe cibatere kwithitie the prioritized counties health centers iri ndene won kwi wandi nyite na health center actually kwi wandi buga the best that they can have dispensary imwe ijiri kana ithatu lakini kiri bara batikite bomba kwithia bena health centers jayu kana level 3 hospitals jayu ile chiri under county egwetekia tutibatere gwithira tukiuga kuna health center yetwa me batere ko reciprocate ge equipments ile hospital yu and already much equipped ku handle patients na nini so kwetwa la mpumete jara ile Mwangandi inkuona rutere nerwa health menyanto na nde batendere korilake those health centers are never reliable na actually ndo kona nyimo ile igakara for months itena itena attendance nonto nyabate kuona nto bakundumia anto ba bere nonto bona atri roro so instead of risk your health au na ndio kuona nto bageta Kotolengo mission hospital jayu private mission hospitals paume nao paume Mwangandi bete nkobu consolata paume Mwangandi baitekirwa so ukeja kwire account ni kumba ku develop those health centers to very reliable health facilities ile chumba kwa reliable yani atega nembo sibitale health center akuma au ageta gusiki facility health facilities mbali sana tu 5 kilometers away no mpende kumanya kidogo Faustin kile mwanzo za dispensary hizi MCA ari na inya maybe akuthia something kana atena that power
ari MCA ari na powers ari na power ku change ari na powers atri narua county assembly mero aja bejere ba muana ndi bedithiria ngavana gintu gitagwo itemized budget. Right. Itemized budget kwenu whether the governor agrees kana whether gwendo guoka kana ote guoka kire itemized budget no to ikire proposal era ugoja MCA wiki what do you prioritize ke one day ku o prioritize te bobo na bobo na bobo wango imbanjetero imbekiro kire imbanjeti bibi na bibi na bibi. So whether no kugwatanira na governor kana ute kugwatanira na governor toka ko yoba tere ku affected no kona. So it's a matter of what you prioritized. Wongire urondo thithiro gi financial year je ndito kwariria na ru 2024 2025 ye kathira mweri wa July imbi na mbi ugo MCO prioritize imbi wekire ki budget ye one day kukile allocation ile o ino ntuli toko kwa allocation oku propose budget within that means kenda umba ku kuthithirwa bobo na bobo kulingana na prioritizing no kuona. So MCA na uwezo atiri ki budget ye health ndene wadi ku budget LDMB no kongwata lakini ki budget LD health facilities ile kuchiete incorporated ndene au no kombera mutuma. So tutumba kugatoka ati na uwezo na uwezo tena sana nontule uli budget kulingana na department na wote ki health ki education ki roads na infrastructure. So all these sectors MCA no go prioritize na ndumbuka ki health ndenda mbuga milioni 10 a milioni 10 ri yeta ki dispensary yeta ki health center ingana no kona prioritizing MCA. So ntomba kuga MCA atena role na atena uwezo boko work on the same non tu ukaja ngoda ki budget ira ba presenter na ya kuruku county assembly bagiwa barenda itemized budget ira bate kwendo chumbura na ngapana oningwetikia na batere kuthena ne batere kuthena priority kiwe na utaless na ndithira atame prioritize rale wewe ngwa ikiro ki budget ne fano. Right. Yeah. Okay, thank you so much. Ngategera kidogo kwena mtu okuga baruga ni uko Junior Youth FC baruga bari locked. Asante sana. Akambira Moses watching live nikiwa kazi hapa Kagoma. Shida ya kuchagua vijana ni kwamba wanataka sana kujitajirisha kwanza ndio baadaye wanakumbuka watu. I don't know. Kwena mtu okuga Zene ya kuthura hambe umbethe webi unaona comment vijana yes nkiuga atiri comment yes anakuga boga ntumba ko nkuga atira kuga boga lakini atiri na batera kumenya atiri utochi ali akuri yes ndoko gwata utochi ali wakuri na Mundavandi liria aerwe giti ya minister ale way back ina miaka 31. Okay. No kona. So ale age bracket youth. So tutumba kuga vijana bakwenda kujitajirisha nontule na batere kwethire nya wengwa ena very basic examples cha vijana bala bombete kwa chance na by prove that they can. No kona. And again how will we gain experience that through getting that chance? Chance yiga kwa experience yu kwenda. Na ndei utumba kwa veteran politician uba bakwenda ko rely tu utiambite okurukira aja noko kwata mutuma. So vijana go baete proven that they can actually lead na basically bateo dide jawa kugera nontole inyana aru inya kuruba uwa kwenda kwedi akuru ibo bate gwita gutugitongia na arua tukaya mukuru tukuge na bio tesa sawa. Yes. Na nde ntakwenda kwa lile wako lakini kwa baba ayo de gura bagera wa bate na thina no koda babe na bio na arua antu abakuri na betire kana ne atagwa akarire no ntuju itwetikiti uju ate tuchumbura na bio utikinyetite gutuira utikinyetite kujukia utitwangete gucho tukaira nya point yewe gutonga inyawe ngwaka yo wakanya na arua toka tithira na aspirations icha gutonga nontuli utumba kwethira ogitaira antu nguginya gwengwa winkia na ingugini na nyagwa na ingugini oli tena aba kuandikite wana inchi baba so ningiba go expect one from that iba na nde adotige kwa irani atire ati vijana
abate kuona examples cia vijana bau bonde bagatonde abatonya ke kwa MPs bali vijana and they iba prove that they can. Ba John Paul abatonya na kaili county leadership we Meru aja ngwetike 70% bale MCAs aja na no tege nya 2027 moving forward. Kwanza 2027 vijana bale MCAs aja ikedhere 80%. 80% rekana aba nominated. Nomination ewe na mantu jayo elected MCAs the 70% ge county assembly Meru vijana no kona na ndauga vijana